Pian sabah phi baro shaga PM solar technician. Te menta ngan pen EAP kum no pen charge kani ka phone pe ma. Kani dang daga solar. Te pengen pen EAP kum no ke ektiar ba pen pen kam ha ka ba pen charge kani ka phone pe. Kani ka sound speaker ma. Ni sound speaker. Te men kong en dan kam ni battery solar ma. Ni di battery solar kani ka diga solar panel. Kani ka solar panel ka charge ni battery solar. Ang tang dan kami ni LM2595 ma LM2595 ni pada udai bahkan ba penlo ya ka voltage kan uni battery udai khat al voltage ba uni udai sun voltage nama balai bahkan ni ka sound speaker kadon kam sun voltage to ni puli nang ni ma ni kla tho ni sun voltage 2.4 ampere. Te kemudian ni ka sound ban sha ni ka dan kam sun voltage. Taka daw ni ban penon kam daw ni utiar ma. Kan daw ni utiar uba convert na ka khan voltage sha ka sun voltage. Pleng dan uni ula khamsok nomor balai ula sna lupa company mo. Ada uni USB la sna lupa company. Kemudian kam ban adjust voltage kala abyang lupa kumbalong uni tangi kumbalong ni ban adjust hi. Uni udai bang hapan snahi ni ban connect USB ni da. Pe ini dei benta ibang hapan convert subung ila connect hang ni. Mo daw ni beti voltage ting hap ban bahap ban adjust ke voltage nang ini benta tu. Ada mi san voltage na tang sa connect USB hang ni. Dai benta pa de nah pen EBF da uni ubala dan lupa USB R5 dan lupa USB ka khamsok kan ni. Tapi nang ni ro la dep le wiring. Ni le wiring. Te uni la tho hang ni ro pinda pen hang ni la tho. Ni la tho plus hang ni minus nang ni pisuk hala da pile wiring jauh ni. Te mentangin pet kum no ni le wiring. Tapi mentau ni wayar tuan chule wiring mi direct mo ngan law no ni wayar banga connect ni. Baik uni pasau ni le para pasau. Connect ni para pasau mo. Nota uni waypad apa ni hang ni bayong. Tapi menta ba uni pai ula me ini lai la me. Te menta ba ngin test na ikan ni kasang. Kalau ni em la dang ni charge. Tengin sim da uni ni. Saja mobile mo ni type C. Tenang ni pai uni ula bola dan USB lupa nang ni so ngin tab nang ni. Nang ni mah. Tu. Nang tu pada ngin sasi ha kan speaker. Pena mana ni nadia dan jisi mah. Pe dala si la mi sound nang ni. Ini. Betul. Tu kala charge. Tangin sei na sei pe. Pena sei la lem. Tala charge la me. Tang kom tu hi ba fin charge kan ni ka speaker ma jong ka phone pi. Ngai skam la da pila sngau tho. Lathum so ro so ha sa kli. Mar ba le se ngar wadang persang ban hikai gum ni la singa duna ha kom ban batai pila man kelingan sa pen syai po komen. Play sibon.